خب درود هموطنان عزیز. درود خداوند به خانواده یک و یک شما باشه. میفهمم بعضیاتون دا بسیار دری بعد هست، بعضیاتون دا روز شیده ایستاده است، سحر خوابی سحر دا هستین. اما همچه فرزندی سرزمین، همچه تاجیکستانی، بیم که ما وقتی خدمت کوشش میکنم که بیهوده نگذرانم و کمی هم باشه صدا بلند کنم از دست می آمدگی را. امروزه صحبت ما چرا زن مادر، یعنی ما بارین انسان ها را تولد میکردگی مادرها غلام میشوند و جامعه خاموش است. یعنی مردها جامعه فرق نداره، دینی دنیوی نمیدونم خریستیانی کاتولیکی فرق نداره، جامعه تاجیکستان چرا خاموش است؟ در همین مسئله کم ترکک میگیم که سوال میکنیم و فکر نظر خودمون میگیم. واقعا تو اگر این ملت بیدار نشود با یک آدم و با دو آدم وطن ساختن یعنی کاری آسان نیست. آبروی ملت برداشتن و نام ملت برداشتن این کار یک آدم نیست. شان و شرف این ملت با جای خدا آورده ماندن این کار یک آدم نیست. همین روز نواری را راستی من ندیده بودم، یک کم ترشا دیده بودم، وقت نبود دیدنده. برف باریدگی، یخ کردگی، زنک ها زن در کوچه در دست لپوتکای آغل توزکنی قطی برف توزه کرده ایستاده است تا که مردکو یکی نغلطن افتاده. میدونی نمیدونی زنکو تراتوار توزه کرده استن که سلوچای مردکو نغلطن افتاده. مردکو را احتیاط کرده ایستادن زنکو و همین قدر آدمو رفته ایستادن اومده ایستادن. 1200 سومون اویلی قطعی همی کارا میکرده بودیم. 1200 سومون اویلی قطعی یک روزه در اومدی ما قطعی یک ماه مادر توجی، مادر ما، مادر شما کوچه میرفته است، برف توزه میکرده است، خنکی دست سحر تو بگهی را بسمینی بگهش میبرومده است، با شو کار میکرده است. و سوال پیدا میشه که چی با در همین کار زنا کار میکنن؟ برای چی؟ اگر همون زن پرچوسکا کنه ببرویه در کوچه، در رستوران، در دیسکотека ببرویه открытия گفتی همون گپو услуга предлагать کنه، بگه که من میخوام دیگر برف توزه نکنم، من میخوام رقص کنم، تای لفچکی ترسیک پول کار کنم، برم 2 ساعت رقص کنم، در یک روز $500 $400 کار کنم در 2 ساعتم، دیگرشا ادیخته بگذرانم. شما مردکو همتاری رقص ها را دیدین و همتاری услуга ها را دیدین، چی می نویسین در کامنتاریا؟ چی می نویسین مردک باری؟ سوال با شما. اوزی همون زنکو ببرویم بگن که نخری نمی زندگی ما دا، این همی برف توزه کردن که مردکو یکی نغلطن معیب نشون. برامن تنفروشی کنن همش.
бишинан тикток да лич кунан худошона нишон бутан пул кор кунан ай тикток ютуб кунан ва гайра корҳора кунан. ҳоли як духтара ки ҳиҷобдор рақсидааст. ӯ духтарака овозша ма да я навори дигарам дидим, ба я духтараки дига қати гап мезана, бигем ки секс гап мезанан ҳардаш, ҳами духтарака овозша. Ма ҳам қа тиктоки тоҷикиро гуфтам, итаре овоз наёфтам, як таъмира ёфтам, моно ами копияямо. ҳаматон ҳоҷи мирзоро гирифтем монтаж кардем, нуриддина гирифтем монтаж кардем, любой каса гирифтем монтаж кардем, дар бораи ҳайз ва нифос гап мезанем, шарм ҳаёи зан ва қадр қимати зан, аз он ҷумла муллоҳо, аз он ҷумла шумо риштдорро, аз қуръону суннат гап мезадагӣ инсонҳо ва 4 зана ғулом карда гирифтанда ҳақ доштагӣ инсонҳо, худованд фармондагӣ калимаҳо дар инҷа истифода намешавад ки чаро зан балапотка кӯча тоза карда истодааст. чаро 1200 сомонда моҳона, баъзеш 800 сомон мегирифтааст. ки ҷуда ин муллоҳо шумо дар ин бора ягон ҳадис омадагӣ нест ки зан бояд балапотка кӯча тоза накунад. нест таре ҳадис. нест таре ҳадис. ай ки ҷои таре ҳадис. худованд тари да ёдаш задагӣ нест ки тари ҳадис роӣ мекард, тари дар қуръон ягон сура роӣ мекард дар ин масъала. худованд нафаҳмиди чизора просто. ҳамхела ё? ҳамхел мефаҳмем, мо бояд ҳамхел бифаҳмем. ва 4 тайюра гирифтана шумо да иҷоза да худованд оят роӣ кард. ва ӯро намедонам ҳар кор карданда шумо да то 9 солагиш, ай 9 солагиш гирифтанда барои шумо оята ҳадис роӣ кард. аммо нагуфт ки дар ҳолате ки нахели замон шава, баъд занако лапотка қатъи кӯчода барф бурӯяд, то ки мардако ғалтида ягон ҷошам айб накунанд. дар ҷа ягон ҳадис оят омадагӣ нест. яъне чӣ ҳасти аҳвол? яъне кира дар и аҳвол овард? беномусӣ нам шумо вори инсоно ки дар масҷид мисли зан гирья карден, имрӯз зано мисли мард кӯча тоза доранд. мефаҳмед намера? ришамондагиен дастотун дастои нами занакода мулоим шидагӣ аст, барое ки ягон кор намекунед. фақат дурӯғ мегӯен, дурӯғ мегӯен, дурӯғ мегӯен, дурӯғ мегӯен, дурӯғ мегӯен, дурӯғ мегӯен. тамом. беғарз аз дурӯғ машанӣ пул кор кардан дига ягон кор дига надорем. ягон кор намекунед шумо. ягон кор. оле мумали кам тонкадагӣ аст. ма мардак вори мегӯям. ҷойнимоза партоен ами ҳозир сартон аз замин набардорем ки худо дар дасти ҳастанаев назанем бигем. инами намоза бихонем. тамоми қудраттон қати худоро зора кунед. ҳамн эмон надоштем ку шумо да ягон чиз. имрӯз эмон биёред ки шумо дар дасти ҳастанаев назанед. ҳастанаев эмомалӣ нест. мегӯм ку дар бераҳмӣ дар дасти ҳастанаев гитлер сталин ову гирифта наметонад. гитлер сталина якҷоя ки дар дасти ҳастанаев дига ову гирифта наметонад. кани шумо вори мардако гап намезанед дар ин ҳолат? намебироед? фақат як группат фақат монтаж мекунед, не? худованд дар қуръон гуфтааст вақти зан марди кор шид чӣ мешавад? хелиш чӣ мешавад?
میتونین در خیلیش یگون گپ زنین بگین که نادرست هست ببروین میتینگ کنین بگین ایره خداوند اجازت دادگی نیستی کورا وقتی یک تلپا پپکدور میسته و زنو چوبخ کرده ایستودن زمینو را گل شنونده ایستودن کوچه را شما امروز زن غلام کردین برای خودتون زن قشاق کردین و غلام کردین با خدا قسم اتکریت میگم ای کرده ببروین تنفروشی کنین زنکو با خدا قسم پولی زور کار میکنین زندگیتون را ساز میکنین نخرین شما دا کدام چی را انتظارین شما کجا رفت کدام بیشت رفتنین شما خودتون را غلام کردین در همجا اشتهین برین خطوی دا برسین برین برسین خطوی دا برین برسین دیگه ملت دا نرسین در این مردم نیستوی تسین همی مردم این نه خودش حمایه کرده میتونه نه زنه حمایه کرده میتونه نه دینش حمایه کرده میتونه نه چی را حمایه کرده فرزند چه حمایه کرده نمیتونه چی خیش مویده میرسین این مردم ده من ایرانم چی خیل میرسین یوزا پروست همی لغلق کردن همانی خلاص برای مردم او دنیا وعده کنن فقط در چنگ ما بزنین کدامی در دنیا گپ میزنین همروز ادنسترانی بلیتتون میخریم برین هم طرف ماننی مردم بلیت زندگی کنه در دنیا ماننی مردم تولد چیده است در دنیا زندگی کنه در دنیا اینمی هست اونم علمای شما اینمی هست که برای شما از دین درس میداد از خدا درس میدادن از رسول گپ میزدن گریه میکردن اولو جگ میکشیدن میدونیم برای چی برای پول میومد برای پول میومد کوزی گپ زنن که دفاع کنن زنن این چه احوال است زن در کلوش قطی کوچه برآمدگی است کلوش قطی پوش غجی کیو کنی شما مردکو هدیه خل یاسمی پرتوفته یا تغاره آش گرفته یک اوقات گرفته یک ترمسو دا چای گرم کده برواردین دادین گفته رحمت مادر عزیز باور که کو اینمی مای بیناموس نمیجه شیش تم تی نمی کارا کده استی با امیده 1200 سم توف در روی ما واری جوان بگو ببرو که یک عبید پبید ارگانیزوات کنی برای یک دختره که اگر گفتی هم گپو ترسه که لفچک پشا و برقصه در یک شب 1000 سوم 1500 سوم در دیسکاتیکا یا در دیگر جا یا که برای یک دختر پارک برآوردن رسخود میکنین نه مادر که شما یکی نغلطین پوچتون نشکنین گفته لپوتکای گوتای گو توزه میکدگی قطی نیست یگان اسپا بیوده نیست نمک پول نیست 1200 سوم نمی میتا یک تیشده و توزه کدن میگیره رهورا زنکو نیست پولو دزیده شدگی پولا زدن کیسو شونده خیلی میگه 1200 سومونی میتیم همین 2 ماه هیوخی همین 2 ماه خنکی میشه میتیم شون هم توزه میکنن شنیدن که بود مانندی دیدن گفتنی یک نواری برف توزه کدگی ما اپارات کار فرماندگی هستم رنگ عربه هست پیشش در شدکه داره روسیه در شما دیدگی هستی ارزشش قیمت نیست ارزشش نمیدونم 200-300 دلار است یک دانش امروز تاجیکستان قدرتی اقلا با زنکار هم خیلی اپارات خریده نکردگی نیست که همون زنکار اپوتکا قطی نیم اپارات قطی رنگ عربه است جش در گاز داره رگلیروف که میکنی همون شدکشه بالون داره 4 تا همون شدکش هم پست بلند میکنی خیلی چی داره
повтияк дора ки то умети чанд қадар маъқултай мемонӣ завадид мекунӣ газ амеҷи хема аруба вори тела када рафтан мегирӣ ӯ худаш барфа шоткаш руфта я тараф партофтан мегирад. ку Тоҷикистон? Кадом Тоҷикистон ба пеш? мо наметонем ам хеле бихарем ақалан. як феррари набираи Раҳмонов афрӯшӣ аз Бадахшон то Суғда вагонош қатъиан тари мехарӣ миёрӣ мерезиш ки ура хариданам ҳоҷат нест. Харидан ҳоҷат нест. Тоҷикистонда метавонӣ бисозӣ ура. месозӣ Тоҷикистон. просто мардак дар кор аст ира кардан. Мардак вақти мардак бошад дар ватан ҳичи нест ура карданаш. ҳамон чорт ҳамо ароба вори месӯхтай мотор бидаст мехаридай моторака мемонӣ насб мекунӣ шоткара рост мекунӣ мемонӣ трос бидаст ҳам вақти газша ҷиқидӣ тросаю ҳамо газа мекашад кор мекуна автомати ранге бензопила барӣ кор мекуна халос. ҳичи дар кор нест. просто мардак дар кор аст карданда. мардак мужик дар кор аст дар уҷа. ҳофиз раққоса не мужик дар кор аст. мужик як сол зиёд шид 16000 одам дар ҳамиҷа подписка кардагӣ аст. 16000 ман боварӣ дорам 10000 амниятӣ ҳамо аз ҳукумат аст аз пажарни саркардагӣ ҳамаш бояд гӯш кунанд ки аз Санаев чӣ мегӯянд чӣ хатогӣ биёванд чӣ кор кунанд. тамоми авангар дар ҳамиҷа аст тамоми дигараш дар ҳамиҷа 10000 ҳамо подписатсия кардагӣ ҳастанд. дух нест. дух нест. чӣ кор кунем ин мардума? чӣ кор кунем? намешавад ба ё озодиро маҷбур битем. дар ҳолати желание озодӣ надоранд, хоҳиш надоранд, дида истодан, ба чишмошон дида истодан. тобистон замистон зано гул мешнунанд, зано меруванд, зано алафа медраванд, зано зимистон барфа тоза мекунанд, зано ҳамара занак карда истодааст. дидестен кур нестин ҳамун студенти паданалат кур нести ҳар рӯз дарс мерай мегарди миёй мебинӣ дуруни боғда мебинӣ паданалар любов крутит мекунӣ мебинӣ дигар депутата ту мебинӣ ай ойнат мебинӣ дар кор мерай мебинӣ. бирор азизамора ку я рӯз барф бурува ма 1300 сомонш метам. я рӯз бурува бирор озодара я рӯз бурува ма 1300 сомонш метам. як соат бурува 1300 сомонш метам. як соат дар бари нам занако азизамо биброя тоза куна барфа. чӣ ба шумо Рустам да савол чӣ ба ту очаи хита раво намебинӣ дигар очаҳоро раво мебинӣ? чӣ ба чӣ ҳастӣ? чанд сол шид раиси шаҳри Душанбеӣ? чанд сол шид? қиин аст ё ту да Аврупо набудӣ ё ту да Амрико набудӣ ё ту надидаӣ ки дар зимистоно чӣ хел барфоро тоза мекунанд, кадом техникаҳо тоза мекунанд? ё ту надидӣ ёра? надидӣ? ақлат нагирифт ки ту раҳбар ҳастӣ бояд ёра бояд ту биёрӣ ту вазифадор ҳастӣ. наёвардӣ чорта барфрӯвак? ин чӣ рӯз аст? шавда очаи ту хов дигариёт хов дим сменаи занако кӯчада барф тоза мекунанд. ҳамат мебинен ба худо қасам ҳамат мебинен. ҳама мардуми Душанбе ҳамат мебинен. одамои ҷипсувор тамамро мебинен. пулдор там мебинен. бизнесмен там ҳамин рӯза мебинен. ҳаматон ҳамин рӯзи ҳамин занакора мебинен. ҳар рӯз мебинен. ҳар рӯз мебинен. саҳар кор мерен мебинен. бегаи кор миен мебинен. абед кӯча гаштестен ё руфтестай мебинен. ҳама инамира ба худо мебинен. ҳаматон мебинен. як бор савол наметен дар худтон ки наход модари тоҷик инами кора бикунозир. наход.
либоси танаи ора бибин, тани киша. На перчатки додагӣ ҳастанд, на сапагиҳои бигем зимни ба ӯ додагӣ ҳастанд, на либосҳои ғавси бигем додагӣ ҳастанд, на унаму лапоткара ман боварӣ дорам ай хонашон овардагӣ ҳастанд. ман боварӣ дорам намуро ай хона овардагӣ аст. кани мардакӣ, кани дин, кани дин, киҷодай дин? кани нишон битен охир. кадомид мусулмонен? нишон битен, мусулмона нишон битен. як тад нишон битен мусулмона, бигӯ ки на ман мусулмонам. нишон битен, ман мегӯм ту чанд қадар ту мусулмонӣ. кадомитен? кадомид умед дорем беҳишт мерем? бигӯ ки нами одам беҳишт меравам, ман мегӯм ягон тат намерем. ягон тат намерем ба худо қасам. ҳамаи мо саҳми зулм монаку дар ин модаро гузоштем. хомӯшии мо саҳм гузоштан дар зулм дар болои нами модаро аст, дар болои нами зано аст. як кас ку ниқ намега ай тарсша. худованд дар ягон ҷо гуфтагӣ нест ки рих беиш медрояд. ягон ҷо гуфтагӣ нест. дар ягон ҷо омадагӣ нест ки рих мардум беишт медрояд. нести хел чиз. барои рихо ҷараҳ нест. мефаҳме намира? ҳама мебина, бозор мебина, кӯча мебина, лекин ҳама хомӯша. ҳама даҳнаш пӯшидагӣ. як кас савол наметае. рустам эмомалиҷа биё, ту раҳбарӣ, ту бояд ёро отвечат кунӣ. як бор митинг намебироянд, як бор ҳақшона талаб намекунанд, як бор ҳаққи занора талаб намекунанд. чизе дар омадааст, футболкам часпидааст, хоридест. мефаҳмед? як бор талаб намекунад. 20,000 нафар ман навор мекунам. ман барое ки шуморо ранги дигаро намегӯм. эмомалӣ гунаҳгор асте, ин мардум азоб доде, эмомалӣ гунаҳгор асте. не, шумо гунаҳгорен ки эмомалӣ шуморо азоб додист. худо қасам, эмомалӣ гуноҳ надорад, шумо гунаҳгорен. хар худоро шукр мегуфтааст. аки биен аку ман камтарак мегӯм, сахт тонам бираса. гуфти ҳамун гапо ки то инсона сахт нараси дар номусаш бедор намешавад. хар бегаҳ баъди кораш худоро ҳамду саноҳо мегуфтаасту шукр мекардааст, зикр мекардааст ки ман хазайн дорам, соҳиб дорам. агар мисли дигар ҳайвонот бесоҳиб мешидам, чӣ кор мекардам? гуфта хар зикр мекардааст. аммо азоби хара бибинед. ай саҳар тоб бегара ғуломи хона ҳаст, ова меёра, сувор мешаванд, ҳамаи кора мекунанд, гандумшона меёра, осёбша мерава меёра, ҳамаи кора мекуна. бегаҳ дая дарза алаф дар пешаш мепартоя. хар алафа хӯрда зикр мекардааст ки худоро шукр, ман хазайн, яъне соҳиб дорам. мисли дигар ҳайвонот бесоҳиб мешидам чӣ? бози мо айнан анами кора давом дода истодем. худоро шукр кунем ки тинҷи амонӣ аст, соҳиб дорем. мо бесоҳиб нестем. мо бояд худоро шукр кунем ки мо соҳиб дорем, мо ватан дорем. аммо ҳамун харе ки соҳиб надора, ё ки ҳамун ҳайвоне ки соҳиб надора,
از این خر زندگیش خوب است، یگان کار نمیکنه، همین علف هم میخوره، همین علف هم میخوره، همین میخوردگی علف هم میخوره. این خر از سحر تا بگه را کار کرده اومده، بگه یا در علف ده خدا را شکر میکرده است و در خدا ذکر میکرده است که خدای شکرانت که من صاحب دارم، به صاحب نیست. آجی ما عیناً نمو چیزی خره تکرار کرده استودیم، ذکر خره کرده استودیم ما که حمد و ثناها بخونین، دعا کنین، شکرانه ها کنین که ما وطن داریم، به وطن نیستیم، پیشوا داریم، به پیشوا نیستیم. بفهمی نمیدونم. پس فرقی ما از همون خر یگان نیست، هیچ نیست، هیچی نیست. غلام ما یکی شکرانه میکنیم وطن داریم. در توای مردم ها به خدا به عقل کردگی هستند، در توا از عقل دور کردگی هستند که میگه 1200 سم اویلیک میگیرم، بیچاره همون مادر میگه خدا را شکرش همین کار خونه دم میکنی. میگه زن خود چه غلام احساس میکنه، میدونی از غلامی بروی اگر کو یا استغفر این نشو بردی عربی چند رفت. تا ماشین سپورت بود تا پیش شدم که گونکا کردم وقت خیلی تیز رفت. این ماشین گفتم یه چیز دیگه در یادم زد، همین آدم چند قدر بی‌سواد کنی، چند قدر توپای کنی، هم قدر وقت نزده. ببینین اگرانیچه راه 120 است، 120 زیاده ای که ترا جریمت میکنه. راه اگرانیچه هست 120 ماکسیمال میشه، 120 130. اما کمپانی های ماشین برو را اگرانیچه نمیمونه که از همین سکورسی بلند نبروره، ممکن نیست. برای چی؟ برای که کمپانی است. همه اگرانیچه همه ظلم در بالای کمبغل است، میفهمین؟ برای چند قدر سکورس بلند بروره همون قدر ماشین گران میشود، گران میفروشه. اون ماشین گران هم میگیری ماکسیمال سکورس 120 است. چی کار میکنی دیگر؟ هیچی، 120 های میکنی خلاص. اگر زیاد های که میخپنه جریمت میکنه. دیگه که همه اگرانیچه را در کمپانی مونه که کمپانی 120 ماشین از زیاد نبروره یا 150 ماکسیمال نیم از او زیاد نبروره، هیچ که جریمه نمیشه، هیچ که جریمه نمیشه. میفهمی نمیرم درست لوگیک را دیدستی؟ وقتی که چخیل تکده شما 120 بدگی راه ده ماشینی 350 380 میبرومده کیلومتر میرفتگی ماشین بروورده ایستاده. این نمیوزی گذشته رفتگی مرده گوری 300 رفتن، 1 گرم ما پایانش نمیکنیم 300 رفتن. همین غر گفت یا اینا را نگاه کم تا گذشت برفت. همین قشنگ فهمیدم که ماشین پستک بود، خیلی خوب که اگه به در زمین سپارتیونی بود. دیگه شدیده نتونستم چی ماشین بودم گذشت برفت، یعنی 300 رفت. چی به در حالتی که اگرانیچه راه ماکسیمالش 120 130 شما کمپانی ها اجازت میتین، دولت ها کمپانی ها را که فلان قدر تیز میرفتگی صورتش ماشین استیصال کنن، ماشین برو. این نمی از مردم فهم کردن، این نمی از مردم لقت رو کردن. اگر به جغ کمپانی را بگو که سرعت ماشین 150 زیاد نباشه تمام اون لاکبر این همه قدر سرعت میبره دیگه. هم میگیریم 150 زیاد رفتن نمیتونم، کجا جریمه میسپارم؟ نمیسپارم جریمه. این لخطرونو زیادن در دنیا. خدا قسم هم قدر لخطرون های که ما هر طرفی را نگاه میکنم لخطرون های، هر طرف را نگاه میکنم
лахатрона халос фақат пула бигирам харвори кор ки меҳнати туро кима киё бигиран кайф кунан халос инами депутатҳо оли амирӯз депутат дар бораи депутат намояндаи халқ вазифаш чи аст яъне дарди дили халқа ба ҳамон ҷош бурда расондан дар боло хел аст яъне пайғоми мардума ба президент расондан яъне инора номушона пайғомбар бояд монем на депутат на намояндаи халқ пайғомбар ино пайғоми мардума мебаранд ба президента мерасонанд ино танҳо як хатбар ҳастанд пайғомбар яъне пайғоми тара та чӣ пайғом дорӣ ба президента ӯро мегира мебара пайғомта мерасонад чӣ ба мо ёро депутат мегӯем чӣ ба пайғомбар намегӯем ё пайғомбар ҳастанд барои ки ҳар як кас қатӣ президент мулоқот карда наметавонад барои ҳамун намояндаҳо ҳастанд яъне одамҳо ҳастанд ӯ пайғом аз мардум мегиранд ва ба президент бояд баранд бирасонанд ӯ пайғомбар ҳастанд халос чӣ ба мо номиам ёра дуруст истифода намебарем бояд дуруст истифода барем хулас яъне ки ҳамватанои азиз биен як кор мекунем ман ба хулосае омадам ки ҳадиақал обед завтрак обед ужини ҳамин модарора се вақт авқота ягон столови тоҷикистона гапзанон мекунем як картада пулҷамъ мекунем ва се вақт ҳар ҷое да модаро кор мекунад дару столови авқот тайёр шава яъне ки маблағ шаметем авқот тайёр шава ва ба ин модарора ҳар ҷое да кор кардеста боша мошин қатъи яъне бурда расонда ба ёра се вақт авқот шабта чӣ тобистон чӣ зимистон любое время ина мара эмомалӣ раҳмон хоини миллат мегӯям ман дар ҳамин миллат дилам сӯхтанда ҳамин пешниҳода карда истодам як столови ягон столови камбағал одами камбағалтар боша бигем столовиш бигем ки савдош кам боша суст боша қатиш договориться мекунем мисол ҳар минтақада як дута сета столовиҳо қати договор мекунем минтақаода мисол хуҷанд душанбе дута сета ҷода ҳаминода саҳар мисол шакар маска нон обеда ягон намуди авқот бегаҳда бигем ужуношонда боз ягон намуд авқот ва ҳамин модарора организоват кунем ин кор аз дасти на рустам омад на аз дасти эмомалӣ омад имрӯз кор кардестам бибин ҳадиақал як пермиксда чойо карда ҳукумат организоват карда дар ҳамин модаро наистодаям ки чойи гарм бихӯрен ина биё нон биёрен биё иқа як 5-6 нон биёрен иқа маска биёрен шакар биёрен хинакӣ аст гиш намемонӣ дар хинакӣ зуд гиш намемонӣ ҳемболи ҳаракат мекунӣ ҳамин кора ҳукумат накард ҳамин кора накард мо дидем накарда истоданд аз удаш навромада истоданд ҳичи нест чой ҳамин об будааст иқа заварка будааст ҳамон чойи қоб бигем ки мепартоива иқа нон будааст ҳамин нон бигем яду пачка маска мерафтааст саҳар завтракшонда як 4-5 пачка маска мерафт ҳамун камаки нонода шакида бутерброд карда бигем саҳар завтракшонда як ду кусоки ду бутербродия се бутербродиам хлебда карда бигем ки ҳичи не маска нон чой ҳадиақал мо барои ҳамон расходҳои ҳамора ягон столови қатъи тоҷикистон қатъи гапзанон кунем
ва ҳамин маблаға бигем ки мо мардум ҳар моҳ хидмот ҷамъ карда барои ҳамин модаро 2000 нафар бидиям. 2000 нафар ҳамин чиза мегӯм ки организова кунем. ма ҳисоби худам бикунам як рӯз ду рӯз карда метавонам, яъне дигар зурум намерасад. мо ҳамара садақа додестем ки унам ҳоҷи мирзоро чанд қа садақа додем рӯзи дуруз, хонаву мошину прадову дара гуфти ҳам гапо зиндагиву кару фару ягон ҷо кор накарда кайф сафо карда ин тарафу тараф ҳам қа садақаш додем. ва мо надидем ягон бойбача мардбача дар Тоҷикистон худаш намекуна, ҳадди ақал барф намерува худаш. ҳадди ақал ҳамин бойбачаҳои мо як рӯз ҳамин модарора абетошона, завтракошона ҳам дар хайри ҷоншон садақа мешид, ҳам бигем ки ҳамин модаро як инсон соҳиб доштаншона эҳсос мекарданд ки ҳадди ақал ҳамин занако камтарак эҳсос мекарданд ки ҳамин Тоҷикистонда мардак ҳаст гуфтаги гапо эҳсос мешид. ман аз тамоми тоҷирҳо, аз тамоми инсонҳое ки қудрат доранд, пул доранд, таможнида кор мекунем, ин қадар медизден, ҳамун занако тоза карда истодааст ки то ки кӯдаки шумо нағалта, зани шумо нағалта, бигем хитон нағалтен, яке гуфти ҳам гапо почотон майб шава. гуфта ҳамин занако меҳнат кестанд. як рӯз ба ӯҳда бигирен, ҳамин як абед ташкил кунен, як завтрак ташкил кунен. ҳичи нест. як столовира бугӯ ҳамун раисошона номерошона бига саҳарда чандта занак мебирояд корда. я мегӯям мисол 40 та занак биромад ё 50 та занак биромад. ягон мушкилӣ надора. ҳамин минтақаша 50 занак о тамом. биги 100 та бутерброд ки маска қатӣ, бигем шакар биги 2 кило шакар биги, 2-3 кило шакар бисёр не, 2 кило шакар. ва ҳамун чойхонаро ҳамун чира бугӯ ки чой организоват ки термоксода. сар ҳамуда як чой барбите, як яктад абедда ягон столовида бидроен чандтаам 50 порс ошай ягон чиз бигирен, аммо бигем барем битен. аммо бечоро бовар кунед, аҳволошона бубинед. мардакен, шумо мардакен аки намедонам, видеотон мардак намонанд аст. бизнесменен, тоҷирен, сум дорен, суми давлат дар дасти шумо аст, диздиден, таможни кор мекунам, гуфта диздиден пулои миллата, ғорат карден, бизнесменен, ҳичи намекунад, 2-3 рӯз садақа кунӣ, ӯ қадар пул намерава. ҳамин зур рава гуфти ҳам гапоя $300-400 пулут мерава. ина $500 мерава. $500 да ямо авход мети мардама. ҳеҷ кас ту гӯшбириён талаб надора. раҳм кунен хитон ба хитон ақалан. ба ҳамин модаромон раҳм кунем. бачаи гуфтара сар риш сафед чидей. кани номус, кани номус. ҳеҷ нест. ҳамун бригадиршона бира ай пеш ё пай бригадиршона бугӯ ҳамун ки ҳамин мада ҳамин одамо дар кор аст, саҳарда чандта мебирояд. ман мехоҳам як завтрак организоват кунам. садақа мехоҳен, инам ёда кунен, агар кадоми садақа мехоҳен. эшон да натен, милло да натен. милло дасташ соза гуфтиам гапо ништяка бибироя кор куна. натенеш. натенш эшон пешонда. садқаи садақа куна вора. یه حیات با صدقه زندگی کردن و بس های دیگه ای طرفش این طرف شکل
ҷошона нишон битен вора ҳамин гапи гап имрӯз дар пеши эмомалӣ омадан да зинукошон гирифтагӣ ниқ гуфта наметонанд ай тарсушона ҷонушон не қадар ширин аст ёра мефаҳмед ва аз тамоми бародаро аз дигаро чӣ мегӯед шумо дар комментария ман фикри шуморо интизор мешавам яъне ки умед дорам ки шумо фикрҳоятонро менависед ва мо сар як масъала меоему отангногъзига паданала дам има киҷо ина вои ҷои парковка мекунам ай ким ки ҷодим дам омадисте гӯё ки раҳа намедонам на афгон мекунам остай кадистам ки гап занам қад на афгон мекунам диги дам омадисте мегӯ ки раҳа намедона ки ҷо меравам дар ҳамин масъала мехоҳам хати шумо суҳбат кунам як карта кишоем далер эмомалиро бибинед аз даромади ютубуш бигем ки як чанд қадар даромад дошт 300 чанд сомон қарзи ҳамин кӯчаруора ки аз кадом сталовиёдро омада қарз мехӯрда будиянд ҳамун китоба бигем ки қарзҳошона соф кард дод аз пули худаш ва хусусан як карта бикушоем дуруд бародар ҳар инсон ҳар моҳ чанд қадаре метавонад дар ҳамун карта 1 сум метавонӣ 2 сум метавонӣ 3 сум метавонӣ и барои ягон гуфти ҳамун гапҳо ягон ҷо рафтан нест и танҳо барои ҳамун модаро бигем ки авқот кардан омода кардан ҳамун бригадирошона мегем мисол кадом минтақада мераванд ҳадди ақал мисол гирем имрӯз неҷара мераванд фардо дига ҷо мераванд ку мисол ягон усунтарак ҳамун ҷо ҳамун сталовиёро гап зана ва ҳамун сталови саҳарда обедда бегада бигем ҳамун авқотҳои ҳаморо омода куна ва ҳамун модаромон бихӯрая пиёла чойи гарм қатӣ ва ҳамун пул аз ҳисоби мо мардуми муҳоҷири ғариб аз ватан рондашидао мондашидао мо ҳамин ҳар моҳ кадоми чанса мепартоем ман иншолло боварӣ дорам ки мо иқадар 2-3 миллион дар кӯча ҳастем яса мепартоем 2-3 миллион сум мешавад бовар кунед як моҳ ҳамин модарора ку бригадирошона қатиёшон гап мезанем ки аз бригадирошон ҳар минтақа мерава сталовира гапзанон мекуна мисозгем саҳар шомансур мераванд ё дигар ҷо ҳамун ҷо аст сталови гапзанон мекунанд албатта ки акай сталовиам бигем ки ҳамчун як хизмати хирсона мекуна як рӯз ҳеҷ гап надора пулам кор накуна саҳарда обедда бегада ҳамин модарода мо аз ҳисоби ҳамин хича мардак эҳсос мекардагӣ ҷавоно агар боша аз ҳисоби мардако ба занакора ҳамин обед завтрак ташкил кунем як карта монем ва карта контрол мешава якта не чандта мемонем барои чӣ барое ки якта да амрико ташкил мекунем авҷа ҷамъ шава якта россияда ташкил мекунем аврупода ташкил мекунем ки ҷамъ шава кадоме метавона кадоме ҳамун хича мардак эҳсос мекуна ки ҳамун ҳадиақал зан кӯча руфта истодааст ҳамуро як авқот битам мепартоя кадоме хича мардак эҳсос накуна ӯ ихтиёр дора напартоя агар ки шароитат безеб боша ҳеҷ кахта маҷбур намекунад кадоми шароит дорем ва акои бизнесмен дорем бародарои бизнесмен дорем ӯ даромади хуб доранд шояд як хайри хуб кунад дар ҳамун карта ӯ пул танҳо барои бигем ки ниёзи ҳамун модаро баъд чизе агар ки мо як ғайрат кунем барои ҳамун модарора ҳамун кӯчарувак кӯча тозакунак ҳамун хеле аппарат харида равон мекунем фақат ҳукумат мардак шава қабул куна бита да дасти модаро лапоткава ҷоруб қатӣ нева
بگیم аппарат қати бурва кучора ҳаст аппарате ки заводид мекунам газ дора меҷиқаш шамол дора фас када баргора тела кадам та бигем мебара ҷамъ мекунам яъне ҳамин чизои лозимие ки ҳамин модаро да ҳадди ақал корошона сабук карданда ҳамин чизоро бихарем ман ваъда додам ки мисол дар коронавирус ҳукумат қабул куна бироя официально бига ман қабул мекунам ма аппарат рой мекунам ма меёбам қарз мекунам кредит мегирам зора мекунам организатсияро аз мардум ҷамъ мекунам нараса ма аппарат мегирам роӣ мекунам 150 та аппарат роӣ мекунам гуфта ваъда додам ҳукумат мардак нашид биброя кун надоранд ё биброянд баъуда бигиранд ки роӣ ки мо қабул кунем изо мекашанд барои ки як одама хоин гуфта истодааст ин хоин иқадар мехоҳад хизмат кунад дар ватан ман гуфтам либоса роӣ мекунам аз он мегӯянд ку роӣ меёранаш қабул куна мардак шава бига ки мо қабул мекунем ҳамин халқ да метемаш мо организоват мекунем роӣ карданша проблема нест ва имрӯз ҳам гуфта истодам ҳукумат биброен мардак шен ашибкатона ба кала бигирен биген ама аппаратура куча меруфтагӣ барфтоза мекардагӣ қабул мекунем шумо мо роӣ мекунем медонам шумо дузидагием пулора мо мардум ҷамъ мекунем ҳамун пула мехарем агар ки 1000 там харида натонистем мехарем 200-300 таи ки чандтаи дар минтақаҳо тақсим кунем фақат ҳамирам надузден халос ҳамин садақара надузден халос мардак ҳастем даки ҷуда ҳукумат ки ҷуда мардак кор мекунам хелас ҷа мардак нест ва дар ҳамин масъалаи хусусан абед ва завтре ки ҳамин модаро пешниҳоди ман хусусан худам ҳамаша нигоҳ мекунам як тин ба ягон ҷо намеравад ҳар як тини шумо бигем фақат ва фақат хӯроки ҳамун модаро да меравад ҳамун модарое ки кор мекунад мо бригадирошонро меёбем ҳамроҳшон суҳбат мекунем ва ҳар саҳар бигем ки гап мезана ҳар столовира гап мезана столови расходша мекуна чанд қадар шид расходаш бигем мо карташда мепартоем ҳамун расходша ва ҳаққи кораш қатӣ мега ки мисоли ҳамин 50 та занак да авқот завтрак кардан чой ва шакар маска бигем нон инами қадар пул мешава ҳаққи хизмат қатӣ ҳамуро мо бигем ки чӣ кор мекунем мегзаронем ҳамаш агар ки мо худмона эҳсоси мардакӣ кунему ва ҳамун пула ҷамъ кунем ҳар моҳ ҳам бачаҳо 100 сум мепартоем 50 сум мепартоем 10 сум мепартоем 5 сум мепартоем як картада партоем барои нами хӯроки модаро анами масъалада ҳаматона фикр назартона зери коммент интизор мешавам дингуз задан нест мо мардум бисёр дар дингуззанӣ устоем ҳамин охирон навор кардам бибинем чанд қа просмотр дора ку 20 чанд та комментария навишта дух нест навиштанда ай бехи чӣ мега охи чӣ мега вақти инсон айб дошта боша гап мезанад ҳичӣ намега ва имрӯз ҳам ин масъала омадааст ки ҳамир агар мо организоват кунем ҳар моҳ ҳар яктай моҳ агар намедонам 10 суми 20 суми партоем мо 2-3 миллион муҳоҷирем 2-3 миллион сум пул мешавад ҳар моҳ хӯрокошон ку 100% завтрак абед ужиништа бигем ки мерасад албатта ки 2-3 нафар команда мешава инҷа контрол мекуна картара пула контрол мекуна ба раҳбарияти худам нигоҳ карда меистам якин мима ки як ҷо мешава ӯ картора дар телефони худам мегзаронам ҳар моҳ омадаги даромад расходоша даромадоша баромадоша ман бигем ки ҳисобу китоб карда менависам агар шумо розӣ бошед бием бачаҳо аз пай нами кор шем ва маслиҳат кунем
اینا من نمیدونم با گفته امام علی خائن ملت و دشمن ملت برای همین مادر هم قدر رحمم اومد، هم قدر رحمم اومد که باور کنید. اینا من همین پیشنهاد امروز برای شما کردم و البته که من چی در پایتخت اگر یگان آدم بیاوم، چی در بگیم خیلی خانگی ما گفتم همونه که اوچای ما هر وقتی که همون دوارنیکو همون کچورا میروان کو همون دواری ما رو همین طرفتان دا بیا هر وقت اوچم کو نون، چای، شکر خونه دا دروارده او خود چون میتن هر وقت میتن او خود یگان وقت بگیم همون دوارنیکوی که میان همون کچای ما رو میروان تایت نزدیک خونه ما رو میروان یگان تای همون را کو اوچم خونه ندروارده جواب نمیتن بدرو میگه بدرو دوگانه بدرو میدرو را چای اوقاتش میده. اگر که ما مردم اقلن به همین نظر به همین مردم نگاه میکردیم همین کوچه میرفتگی ها که توای دامو را رفته استود از همون دام بدگی ها برآورده یا بریدن نان یا پیاله چای میبروردن به همین اگر قدر همینا را باور کنین اگر چنین سوزن ما قدر میکردیم حوزی حاجیت با این با او با دیگه کار نبود تای هر دام بروا همون دام بدگی آدمو یا تنان ده تنان آورده یا پیاله چای خطی ده قاشق شکر قطی بتا همون مدرکا بخورن خواه دلشون میشه با همون آبادی هم وطن کرده استودن همون 1200 سال مونده و برای تمام مردم هم پیشنهاد مامی است که وقتی تای داموی شما در مادرها را میبینین او از راه دور میومده بدین یعنی از داخل شهر یا تدته بده است همش از دور میاد ببینین او خونش در او جنب باشه گشنه اوقات بخره نمیدونم یک کار کنه همه را کو خدمت کنین شما هم در حق او خدمت کنین ببرورین مادرای عزیز پدرای عزیز برادرای عزیز خونه تون باشه زناتون ده خواهراتون ده بگین و مادراتون ده وقتی همجور را رفتست باشه دیدی حتما تنون قطی یا چاینیک چای یک پیاله ده شکر بگی فرور یک قرق مسکه قطی هم بخره سر دلش روغانی یک شوه کار کنه هم ثواب میشه و شما ده همین کار حتما کنین دوستای عزیزم حتما و حداقل ما حتما یک عبیدشون از افترکاشون ارگانیزوات کنیم ما گفتم انشالله که از خونگیمون گفتن اگر چی کنیم گپ زنیم زنکورا چند تا هستن در اینجا مایل یگان آش کرده یک عبید از حسابی خونه ما میشه البته که پایتخت دم اگر یگان آدم باشه بگیم که با اوده بگیرم ما پولش هم میتم بگیم حداقل هم مادرای ما یک 10-20 کیلو برنج آش پرتافته بگیم هم مادرو در یک کاسه آش بتا یک روزم باشه اقلا یک روزم باشه حداقل ما همچون فرزندی سرزمین هر چیزی که قوت میرسه میکنم دیگه باقی فکر در دست شما است فکر نظر شما را زیر کامنت انتظار میشم میدونم دیر است که اگر که نمورده موندین سهر میخیزین که البته میبینید ببینید 16,000 پادپیس چقدی که ما دلمونده شدگی نیستم ما برای که وطن ما دوست میدارم شپیده اومده ایستم میجم ما از همینجا یگان سمپل کار نمیکنم با خدا اگر در یوتیوب ما کار میکردم همین ماهونه رنگی اونا یوتیوبرای تاجیکستان و دیگر روسیه و دیگر جاده سرود میخونن میگردن کو میروان ماشین میخرن بخچون و خونه میخرن اگر ما همطوری پول کار میکردم ماهونه 1,000-1,500 دلار پول کار میکردم کو ما همو پولا باور که شاید همو مادرها دا میگذراندم میگفتم تقسیمش کنیم بتین تقسیمش کنیم بتین بخریم پروداکتاشون بخریم بتین ارد بخریم بتین روغن بخریم بتین نیازمند داشته بتین یکی پادپیس نیست پول نیست تو خیلی جا پول میاد پادپیس نمیشه با 16,000 گفتی همون گپو یوتیوب پولت میده با 16,000 میشیدین شما داری جا گفتی همون گپو 1,500,000 700,000 پادپیس میبدین که ماهانه میداد 1,000-1,500 دلار
من پولا بگیم که چندین کار چندین خیریه و چندین اپراتسیا و چندین نیازمنده کروشده میدونم لیکن متاسفانه میگم که ببینید یک چیز زور است نمی یک کانال هم یک شوی просто یک آدم میبروه که любой چی گپ زده چخ چخ کرده میشنه قطعیتون لیکن همونجا اگر که подписка کنه 3 میلیونی که توجی برومادگی است که همون 7 میلیون در همونجا подписаться کنه همون 7 میلیون просмотр کنه 7 میلیون بگه اکا گابنه زنده باش سلامت باشه یا چی بنویسه در تاش میدونین چند کا یوتیوب میگیری 1 میلیون دلار ماهانه میگیری просто یوتیوب 1 میلیون دلار ماهانه میگیری مو حداقل حمید بخیلی میکنیم من میگم بچه مردم просто подписаться کنین بیا سیاست هست میمونیم بیا کانال تشکیل کنین подписаться کنین 3 میلیون مهاجر подписаться کنین من любой چی گفتم شما بگو کاغابنه زنده باش سلامت باشیم یا چی بنویس یا لایک بمون یا چی بنویس یا لایک بمون و تا آخرش تماشا کن ماهانه باور که 1 میلیون دلار میته یوتیوب اگر 3 میلیون آدم подписаться کنه همین برومادگی مردمی برومادگی 3 میلیون امیره просмотр کنه подписаться کنه لایک بمونه که 1 میلیون دلار یوتیوب ماهانه میته میدونید 1 میلیون دلار چی کار کرده میشه 6 ماه بعد انقلاب میشه در تاجیکستان برای که 6 میلیون دلار پول میشه 6 ماه بعد در تاجیکستان انقلاب مردم میگه که ما پول اگه جا بگیریم پول میکوان پول هست просто جمع شدن در بدرو هم در یک به ما گیتار هم میگیرم سرود میخونم میشه با یک کانال سرودی تاجیکی میکشم سرود میخونم بدروین подписаться کنین 3 میلیون ما 2 تا سرود میخونم یک 40 مینوت میکشم همتون لایک مونین همتون گفتی همو گپو چی کنین همو چند خا پول میشوه همو پول کو باینمی کمبودی وطن با نیازمندو اپراتسیا میکردگی انسانو و غیره دکو از همون پول یوتیوب هم میگیریم همش کو یک آفیس میکشیم در تاجیکستان نیازمندو ابراشات میکنه همو هر ماه یوتیوب اومدگی پولا پریموی در مردم میتیم میشوه روزی نمیده 3 میلیون подписаться کنین 1 میلیون دلار ماهانه میته 700-800 هزار دلار ماهانه میته 500 هزار دلار ماهانه میته نبودن 3 میلیون 4 میلیون подписаться کنین در یک کانال میشوه اینه پول گشتین سترویکا گفته همه مردمی تاجیکستان دکو میکشویم همون یگان چیزی دیگر اگر هم ماهانه 300-400 هزار دلار یوتیوب بغلطه اگر 3 میلیون подписаться کنین 3 میلیون تماشا کنین 300-400 هزار دلار ماهانه بغلطه ارگانیزوات میکنیم участка میگیریم خونه میسازیم به خونه و دادن میگیریم خونه میسازیم به خونه و میتیم دام میخزونیمش هر ماه 100-200 هزار دلار اگر یوتیوب بغلطه دام میبرداریم زمین میخریم اجازه میگیریم دام میبرداریم پول روز کو تقسیمش میکنیم به یگان چیز میشوه روزین بیزنس دیدین که جداست просто یک کانال میکشوی مردم 3 میلیون подписаться میکنه 3 میلیون 4 میلیون любой ویدیویی که میمونه او سرود میخونه نمیدونم او خود که دسته ویدیو میگیره любой ویدیو میگیره میمونه شما تماشاش کنید просто یک کامنت یا لایک تمام ماهانه 100-200 هزار دلار 500 هزار دلار یوتیوب просто так برای نمو просмотр برای реклама میمونیش نموده میته ماهانه ما میتونیم تمام مردم تاجیک تمام مردم نیازمند از نیاز ببریمش برای که ماهانه اگر 500 هزار 400 هزار دلار بیاید درآمدت شهر نر میشه گفتم گفتم رویش میکنی رویش که میگوی رویش میکنی اونم جای ارگانیزاسیا تشکیل میکنی در داخل تاجیکستان یعنی открыто میگوی درآمد یوتیوب است تمام ما با نیازمندو خیر میکنم یا خیریوی چی میکنی خونه هم میسازی دام هم میسازی کسالی رو هم تبابت میکنی به خونه رو هم پروداکت میکنی اویلگ میتی داجی بعضی هاشا
نیازمندو را ماهانه اویلیک جدا میکنی از اونجا هر ماه اویلیک میگیره یا تینش ماده در کار نیست میشوه روزی هستید میکنیم همی کاره حداقل همینجا دوختون میرسه این همی کرده پادپیشت سکنین در کانال خودی میخوام بجی خینش بجی خین 3 میلیونه ما ماهانه گفتی همو گپو هم همی درآمد چه براتون سکرین شات کردم میمونم که نمی ما یوتیوب اینا 200,000 دلار داد اینا یوتیوب 300,000 دلار داد نمرا سکرین شات میکنم و اون نمرا همشه بین مردم نیازمند تاجیکستان پول روز کو تقسیمش میکنیم کدومی در خونه میسازیم کدومی را نمیدونم لبوی کارشا میکنیم روزی هستیم ای مردم مرا بخیلی کشتگی است بخیلی میدونی نمیره مرا بخیلی کشتگی است من گفته استودم بجقین پادپیس کرا بجقین 3-4 میلیون در بیرونین در خارجین بجقین 3 میلیون پادپیسکا کنین نمیجا 2 میلیون قلم پادپیسکا کنین 2 میلیون 100,000 دلار ماهانه گویی هم گپو درآمد میاره ما اونم تاجیکستان دا راسخود میکنم با نیازمندو با تعمیر مکتبا راسخود میکنم میشوه با کتاب با فرزندو را کتاب خریدن کامپیوتر همه اینا بوده که مال میخرم با مردم ماهانه منطقه قطعی کوشش میکنیم که کمک کنیم میشوه کرده میشوه پولای هوای پروست متحدی در کار است متحدی بجقیم پادپیس کرده میفورتون نمی کار کنیم بجقیم همجا پادپیس کرده من لبای ویدیو کردم من بجقیم تماشاش کنین لایک مونین یا چی بنویسین داتاش هیچی در کار نیست میشوه کرده مو داخل نه حتی که بیرون از همه 3 میلیون مهاجر اگر همی کارا میکردیم کو همی کارا میکردیم چند تا اگر یک تنه ایتر چند تا کانال میکشودیم یک 50 تا 100 تا کانال میکشودیم یک تا کانال موسیقی یک تا کانال نمیدونم یک کانال اوقات یک کانال دیگه همه یکی هم پول باید در آبادی تاجیکستان را باور کنین ولی ایمومایل در تاجیکستان هم بالا خیزونده بودیم تو امروزه که ایمومایل 1 میلیون دلار در تاجیکستان در سال راسخود نمیکنه در ما 1 میلیون دلار راسخود نمیکنه برای آبادانی یگان کار کردن مکتب ساختن یک کار ماهانه 1 میلیون دلار راسخود نمیکنه بی عادی ترین درآمد است نه مردی کاری میکنی نه بیزنس میکنی نه خطقه میکنی نه دیگه چیز بجخیم پادپیس کرا میلیون دا بخیزونه میلیون دا بخیزونه درآمد است اموال رحمان ببرو سودی اموال رحمان ببرو بگو که خودی خالده کدام پادپیس میکنه او تروریست حساب نمیشه فقط بیننده نکی گپشا نگیریم بگو فقط بینندگی کنه مرحمت بیاین ما همین پولا بگیرم بیاین ما مکتب تعمیر کنم بیاین ما راه تعمیر کنم در تاجیکستان بیاین کوچه را آباد کنم بیاین بالینسه را آباد کنم پول بیایا میکنی کورا بیا یک نیازمند زندگیش کنم بیا یک کس خونه بسازیم بتیم بجخین میلیون پادپیس کرده دخترین میفورتون آبادی وطنتون وطن آباد شوه یا نه میفورتون همون مادران هم خیلی کوچه نروان تکنیکشون بروه بجقیم پادپیس کرده شما پول نتین هدی اقل پادپیس کنین خودش پول میوی دیگه جو برای کو ناموس در کار است پروست ناموس در کار است بخیلی نه یا تینتون حرام باشه اگر ما راسخود کنم هر چیزی که راسخود میکنه میگم براتون که نمی قدر پول نمیجا راسخود شد دورین دوخه بجخین کانالا پادپیس کرده بجخین میلیون کنین نمی کانالا سازداوت کردن کانالی دیگر در کنید بجخین میلیون کنین تماشا کنین ماهانه ما چانسم در تاجیکستان با نیازمندو یاردم میکنم ماهانه میشوه روزی هستین میلیون کنین نمی کانالا 1 میلیون آدم کنین نمیره من ماهانه ببینید من چقدر تاجیکستان دا یاردم میکنم چقدر نیازمندو را دستش میگیرم چقدر انسانو را بگیم که صاحب خونه میکنم بجقین مرحمت
اگر من نکردم چیزی میگیم بگین. شما از شما میرفتگی چیز پادپیسکا 1 میلیون 1 میلیون پادپیسکا خلاص همه پولو اسکرین شاتش داکومنتش در همین بگیم که شما دا پارتوفتا میشه که من پول اومد همین پول رفت همش میشه میکره کنیم حداقل ما میتونیم وطن دا هم خیلی کمک کنیم اینمی رحقتی پروسا دیدن ویدیوی شما برای مرا درآمد میاره و او درآمد با مردم میره برای مرا نه برای ملت درآمد میاره داشت شما اکیساتون پول راست خود نکنید سیرامنو رقص هم تماشا دوره نمیدونیم تیک توک هم تماشا دورین یا دختر هم تماشا کرده استودین یا دختر هم میدونم سینه شنیشم تا ساعتش قطعی در ویخ شیشتا دیوشکا پریوت نوشته استودین همین کارا در همین کانال بکنین همین کانال دا 1 میلیون بکنین پادپیسکا هر ماه 100,000 دلار از درآمدش اومدگیش 100,000 دلار 50,000 دلار میشه و 20,000 دلار میشه هر ماه بگیم که یک کار در تاجیکستان میکنم پریموی میشه روزی باشین پادپیسکا بچین خونتون آباد باشه سلامت سربلند باشین بیاین اخی ما خودمون بسازیم زنده باشین وطن عزیز انتظاری همون پادپیسکای شما هستم شما امید دارم که در یک مدت کوتاه همه تاجیکستانی بگیم پادپیسکا میکنه و صحبت میکنیم اگر که شما جلان تون باشه که من امام علی را سالود نگاب نزنم پروسن تا میدونم که نقره ننای گفتن میگیرم که 40 مینوت شما تماشا کنیم بگو براتن گاره نیزور شید گاب نه سلامت باشی خدا نگهبانت نیم گپ بنویس لایک بجا آخر ماه تاجیکستان دا زندگی یک نیازمند که عوض میشه یک نیازمند زندگیش عوض میشه و پیشه امام علی را گپ نمیزنم 1 میلیون پادپیسکا کنین در همینجا و پیشه امام علی را کو قطعش جورا میشم میگم که ما پول روی میکنم لزید نکه بیا ما نیازمندو را تنکدگی کارا بیا ما که بکنم همون نیازمندو را خونه بسازیم دام بسازیم اون چسکب تجیدو که دام ساخته شوه بگیم که یعنی تا خونه کو پدرکه مردم ده پادپیسکا را بجق برادر